Ebi byene bugambirwe nyuma abazyo ubwo abarukujekera abasingo okwetora Ankole region yona babindi bevuga no muri baharwe mbarra city ahibahingwize kurundana buri musingo hona hari batyo bakombe k'ekitebe kikuru cyabo ahibaragumene batendekera insinganto ahabwatire n'emiziro hamwe n'emitwarize yabo. Musingo wirana no wahati ate umusingo wahati no we karamu twena tukashoma twazo mu mashomero twashoma konkaho musingo wari stilo na yoga umureba wano shomeho Ebyafaayo by'abasingo bakategaya bakamuntu suna kandi no kugaruka tusaba gavumenti yayinaremu kugira ngo ihotoro ibintu byitu bira ubuhangwa bwitu akwa turebense erhune neza Mozambira Twenze tumanye Ebyafaayo by'uruganda rw'abasingo atyo Enoka ari impamya chairman w'abasingo abo Ankole region yona kutugambira havwenci bakunda buro hamwe no kubajumbwira umuro ukusingo burindi ukahura ukusingo burindi kwatakati ukatahachiko ukasinga umuro ukaka nico batwetebanya kusinga nitwe twazwire ukubakora ki umuro kukura ukusinga uburindi n'abasingo abazwire ukora ki umuro n'ubwo buro bwo kura ubura ngo abasingo bakunda buro n'ubabuzwire bakabuzora ku rw'umucaka ukumucaka we bakaborekwa utambuza ngo bakabuzora bakaboza kweguza sente obunyakari mbweno bakutuma ora umuntu orakuzurre orakubera nk'akarebi haza bakabaja ngo leto umuntu w'umusingo ahubwo abasingo no barabesugwa nico rebere kintu bajya leto umusingo gumbanka tukesente hati bosha ngo umusingo n'ikintu bakaba barfaringa ahubwo umusingo bwiro n'abari umwese ko leto umuntu akwemereraho Bisho musingo we nuwo abasingo bakaba babacweze abasingo nibayembeshe ibigo bya mugenyi ubwo n'umugenyi mugenyi ukamuhuriraho ibigo bya mugenyi biri yasemba buri n'umugenyi n'abasingo babyombecyere nejonte yo hurira bihogo ikeriente ya mugenyi y'abakunda ikeriente y'abasingo Oruganda rw'abasingo ne ruzerente yo murara kandi jinebane yisha yonka ahubwo kuba nebe yine kibara cyo kwera ningasha umutare kuruga hamute mpaka hamukera